Za mene Your Job je jedna super prilika za mlade kroz koju će moći iskoristiti svoj potencijal i zaposliti se ili pronaći ili nekako usmjeriti to na neki svoj osobni rast i razvoj kako bi što lakše pronašli zaposlenje. Zašto je jedan ovakav projekat važan za mlade? Važan je iz razloga što može se primijetiti da su danas mladi dosta uspavani. Nekako je potrebno im nešto što će ih dodatno pobuditi i što će im nekako olakšati tu poveznicu od fakulteta i edukacije, školovanja do zaposlenja i pronalaska samog posla. A kada bi te neko pitao, znači neke 3 riječi da opišeš projekat Your Job, koje bi to bilo? Pa definitivno to je prilika. Također to je nekako razvoj, osobni rast i razvoj i možda to neko druženje, povezivanje. I koje su, no dobro, mislim da je to. Možda još, šta očekuješ od ovog projekta? Šta biste željeli da on rezultira ili neko očekivanje? Pa jednostavno da dođe do te neke nove razine svjesnosti kod mladih, da se što više oslobode, da se potaknu, da što više traže neke prilike i da rade na sebi, da se dodatno izgrađuju.